iz poštovanja prema Mehi Barakoviću i nagradi koju sam dobila, a isto tako da još jednom napomenem da smo u Danskoj objavili novu liriku Bosne i Hercegovine, Ny lyrik fra Bosne i Hercegovina. To je antologija koja je dvojezična i može se kupiti kod izdavača De Poetiske biro Folej. Jedan od 43 pjesnika u ovoj antologiji je Meho Baraković i pročitaću njegovu pjesmu Fotografija. Malo prije smo govorili, Ajan je spominjao fotografiju i u odnosu na pisanje. Meho je u zadnje vrijeme pisao neke imenice, a nekad i glagole velikim slovom. Mnogi su mu to zamjerili, ali ja mislim da je on na taj način naglašavao tu riječ, jer za njega su riječi i svaka riječ je bila posebno važna. Tako ću ja sad pokušati da pročitam tu pjesmu na pravi način. Fotografija. Prvo da obavimo ugovoreni posao, a potom slijedi kafa sa rahat lokmom. Kaže mi nasmijana djevojka sa novinske fotografije. Onako uzgred, dok miris peciva sa makom izranja iz sjećanja, iz moje mladosti i jutarnjeg mrzovoljnog kašlja. Zar i toga se moram sjećati, kada sam bio nestvaran i bolešljiv. Tako, jedna uspomena. Što se tiče moje najnovije knjige, Pejzaž bez ljudi, objavljena je u decembru 2021. u Planjaksu i sastoji se od dva dijela. Prvi dio je onaj sjenoviti, a sa 21 pjesmom, a drugi je onaj sunčev sa 23 pjesme. Prvi dio počinje sa Rumijevim stihom o umiranju, a drugi sa stihom Marine Cvetajeve. Pročitala sam prve dvije pjesme malo prije i sad bi nastavila sa tim sjenovitim, tamnim pjesmama nekoliko i onda poslije ove koje su i donekle i ljubavne i haiku pjesme i iako haiku pjesme u ovoj knjizi su kao neki intermezzo između pjesama i knjiga se, nadam se, da se čita kao jedna cjelina. I zato ću pročitati nekoliko pjesama zaredom. Pjesmu Iščezla vremena sam napisala u Hanji ili Ksaniji u Grčkoj u julu 2018. godine. Podsjetila me, to mjesto me je podsjetilo na Bosnu i na Sarajevo i te različite kulture i narode i vremena koja prolaze. Iščezla vremena. Kolijevka civilizacije kraj mora. Jedna džamija bez molitve. Male kupole ostarile lijepo na brzim turističkim fotografijama. Ne vide se bijele plastične stolice naslagane na mjestu gdje nekoć izraste palma iz prstiju pašnih janjičara. Palma koje nema više. Nema tragova tuge u očima mlade Afrodite koje te gledaju pune očekivanja dok pokušavaš naći neki novčić. Ništa ne može zaustaviti vrišteći zvuk harmonike koja plače za iščezlim vremenima, šupljim školjkama koje žude za morem. I sad ću pročitati jednu pjesmu koju obično mogla bi se pripisati mnogima u dijaspori, jer ja vjerujem da i vi kao ja čita Čitulje o oslobođenju ili Smrtovnice. I
I onda sam napisala tu pjesmu o svim mojim čitanjima, onim kad ja neću da čitam čitulje, jer na taj način to su moji sugrađani i na taj način nekako budeš blizak sebi i svom narodu i bez obzira koliko je teško pročitati neko ime koje je poznato, to je moj narod, jel? I to su moji bivši sugrađani. Smrtovnice u oslobođenju. Ponekad uveče pred spavanje, kad knjiga sama stisne korice i poluotvorena vrata spoje se sa tišinom stvari u mojoj sobi, posmatram lica preminulih sugrađana, uramljena u umrlice, ukotljene riječima u velike šuškave novine i nijemi ekran mog telefona. Lica blagog osmijeha, mumificiranog ljepilom nježno nanesenim na kožu porodičnog albuma ili kruto ozbiljnog, uhvaćenog okidanjem blica u separeu fotografske radnje, potom slijepljenog brzo žutećom folijom lične karte ili zbiledilog na iskaznici s rupom, u bujnoj natapiranoj kosi ili iznad klempavog lijevog uha, njenog lica pažljivo našminkanog pred odlazak na doček nove godine, njegovog sa širokim osmijehom okrenutim u drugu stranu od nečije ruke na ramenu u pjesmi nakalemljenoj. Lica koja tražim koračajući krupnim korakom osunčanom ulicom na sjeveru sjevera, sama među jednolikim, sjedokoso ledeno sivim, pjagasto ljubičastim, crvenkasto blago kovrđavim, potomcima močvarne žene i močvarnog čovjeka, već treću deceniju skoro obnevidjela od prepoznavanja sebe. I sad jednu pjesmu koja je također o mraku, ali više govori o našem jeziku, zvučnosti jezika. Podsjećam možda malo na čvoru Crne smrče. To sam poslije primijetila kad sam je napisala. U mraku. Kraj prozora moje izbe mirno stoji stara čvornata dunja mrke kore. Vrh joj se ne vidi, ali čujem čuvarica neba čakljastim prstima čačka po krovu. Zvijezda večernjača, večeras je samo zvijezda, daleka i tuđa. Kraj okna svitac liječe, malo čudo izgleda veće u mraku. Sad, hoću da nastavim s ovim malo svjetlijim pjesmama. Ovo je zadnja pjesma ovih sjenovitih koja nagovještava sunčeve pjesme. Zove se Ljubičica. Iz trulog lišća provirila ljubica i list njen zelen. Ove hajku sam pisala onako kako po propisu, jeli? Iako to nije baš lako na našem jeziku, a i na danskom. Tako da neke sam prevela sa danskog, neke sam napisala direktno. Neke su manje uspješne, neke više. Pred rastanak. Još nismo dali obećanja, još su nam glave i nosevi zalijepljeni za staklo sadašnjeg trena. Ljetna je kiša iz lučevina raščupanog oblaka, ispod kojeg leti nervozna lasta, među galebovima koji kriču umjesto nas. I završila sam sa jednom ovako malo senzualnom pjesmom, zove se Zimski pejzaž. Stud. U golom drveću na obzorju stud, u mrkom deblu stud,
u tijelu kraj prozora. Stud u vrhovima prstiju, kojima grebem po staklu i pravim rupicu u savršenstvu, koje je naslikao mraz. Prinosim napola otvorene usne. Puštamo da topli dah učini svoje. To je bio zimski pejzaž. Hvala, Milena. Knjige se ne može, nažalost, kupiti zato što nisu stigle na vrijeme knjige iz Sarajeva, ali svako ko dođe na sam knjiga u aprilu u Sarajevu dobit će besplatan primjerak. I Eto neću razloga. prodavati knjige. Eto razloga da se ide u Sarajevo. Milena, reci mi kakvi su dalji planovi? Ma ja nemam nikakvih planova i ovih, ne znam koliko sad ispalo, 5 knjiga sam napisala onako što sam morala. Ja ne pišem to što da pišem knjige ili pravim planove. Međutim, dešava mi se da počnem prevoditi nešto što nisam mislila. I mislila sam da prestanem sa prevođenjem. Zato kad se prevodi, onda ne pišeš svoje. Ali momentalno radim na prevodima pjesama Paula Dalgora, koji je trebao da dođe, Lingo Namgo zove se. Paul je trebao da dođe ovdje prošle godine, pošto nas je Samira Janović pozvala i trebalo je da budemo na organizaciji, ona je organizovala povodom Svjetskog dana poezije čitanje u biblioteci. I tim povodom sam prevela nekoliko njegovih pjesama i nismo došli, to je u stvari bilo prije 2 godine, to je bio sami početak korone i nekako ipak Samira je to inicirala i ne mogu da ne prevedem još tih pjesama, zato što je to nešto što je na neki način produžetak njenog djelovanja, da prevodimo, da se družimo, i Šveđani, Bosanci, Hercegovci, Danci, Norvežani, i ona je to željela, ona je meni rekla na zadnjem susretu, kada sam je pitala pa kako ovoliki sajam knjige, pa veće, pa to je jedan ogroman posao za jednog čovjeka. I onda je plus ustala i otpjevala nam je. Nakon svega toga. I pitam ja, pa kako to, zašto toliko radiš? Ona je rekla, ja za ovo živim. I mislim da treba da nastavimo ovo druženje i iduće godine da se nađemo i da konačno, kada sad ove epidemije više nema, navodno, da se družimo i u Kopenhagenu i možda u Vajleu i u Malmeu, kod Nise, jel? I u Göteborgu, nekod kod Mubere, jel? I u Oslu, u Upsali kod Izeta, u Oslu kod Enesa, jel? U Bergenu? U Bergenu? Da. Bilo bi divno. Apsolutno. I definitivno je plan da nastavimo, da radimo. Reci, imam još jedno pitanje. Često pišeš haiku, zašto si toliko inspirisana tim? Pa, meni inspiriše priroda, nešto što vidim. I haiku u stvari, danas mnogi pišu haiku, čak ima ih i koji pišu na neki način politički haiku. To ne postoji. Haiku je u stvari, jeste to što je priroda i što je nešto što se stvara u samo jednom djeliću vremena. Tada i ne više. I te moje haiku, stihove sam i napisala obično vani i
lani sam bila na ostrovu Bornholm. Bornholm, to je dansko ostrovo koje je bliže Danskoj nego, bliže je Poljskoj nego Danskoj i toplo je, lijepo je, kao kod nas na moru. I onda sam na samome brodu, kad sam išla tamo, napisala sam nekoliko stihova o Bornholmu. I sad prvo ću pročitati jedan stih koji govori o Danskoj, a onda ću naći ove izvinjavam se što čekate. Danska. Mirni krajolik, ograde i šumarci, oblak u vodi. To je. Danski pejzaž je vrlo, vrlo miran, ali nema nigdje priroda da se ne vidi šta je ljudska ruka napravila. Uvijek je tu ograda. Šume su ograđene ogradom, imaju crvenu kapiju. Pa kad sam prevodila jednu pjesmu od Ole Sarvi, poznatog danskog pjesnika, i kaže, otvorio crvenu kapiju i ušao u šumu. I onda sam ja, kako da to prevedem, to je teško prevesti, jer tako. Ajde za neke sa Bornholma našla sam neke. I isto iz Silkeborga. Pučina. Gledam pučinu. Brodić na horizontu pripada nebu. To ste sigurno svi doživjeli kad gledate u more i tamo onaj mali crni brod pripada nebu. Baltičko more. Blješte su našca na površini mora. Mrk je samo brod. Ostrvo. Beskrajno more. Bijeli vali. Labud plovi kraj žala. Bornholm 2021. Jako interesantno tamo, ima puno labudova i oni plove kraj same obale. I to je njihovo. Ima jedna lijepa pogled. Gledam iz voza na poljane i brda. Sunčeva glava. I još jednu, ovako, skoro dječju. Gnjezdo. Lasta u letu, gnjezdo sa ptićima, čeka poljupce. Hvala Milana. Čestitke još jednom na osvojenoj nagradi. Mehe Baraković, i hvala što si nam pročitala jednu od njegovih pjesama. Također. Hvala. Je li ima neko pitanje ili da idemo dalje? Koji je sljedeći projekat? Pa te pjesme od Paula Lingo Damgo vrlo su teške za prevesti. Ali treba vremena da uđem zato što je on govori njegov pjesnički jezik je pun stvari koje mi imamo jedan drugi odnos prema tim stvarima. Tako da ja moram sa njim razgovarati, moram prepjevati. Ne mogu se prevesti. Tako dogovorila sam u ponedjeljak iduće sedmice da se nađemo preko onog Skype-a ili Whatsappa i da ga pitam. Jer prevodi se ono što je djelo, ne prevode se riječi. A problem u prevođenju sa danskog i na danski je što danski jezik nema toliko imenica kao što mi imamo. Tako da onu riječ koju on napiše, kod nas je to vrlo specifično i može se reći imenicom. I onda treba pronaći značenje. To je sada. To nije plan, to je da. Ali inače imam u planu još jedno okupljanje preko interneta, zato što u Bosni je još uvijek problem sa koronom. Tako da učlanit ću se u jedno društvo
pjesnika na kojem ćemo samo govoriti poeziju. I to poeziju koja je oslobođena granica, slobodna misao.